DC pen khironi osi ashil stam ka semar ka chong hu ajok raikom saiki aru deng inut ka chingnang Borjan wo phongrong piarat kai ke ta inghan perok atwarsi helat nang bomlang Kajiranga adunga rai langkang lumasan chom Karbi Anglong DC ka homridam Karbi Risunim so ronga jasa hemalong Karbi Film Society pen pherangke amai ke pha Kardom pini prime time berta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi non arju ikha berta ang ton pen West Karbi Anglong DC pen khironi osia shil stam ka semar ka chonghu aron ria sai ke kle majok ang jok ke arari de kaching nang West Karbi Anglong Khironi Police Station Kaparlo Jengkharam TP number 2 along Rakesh Kumar Yadav Apo Men Nandi Yadav West Karbi Anglong Deputy Commissioner Anparta Khironi Police Station Osia Shil Stam Aron Ripen Semar Chong Husi Permanent Residence Certificate Mati PRC Lapen Antecedent Certificate Anparta Kaprek Thidung Asai ke Tok Kelang along DC Lapen Khironi Police Station along Kelang Osi Bahinia Shil Stam Thidung Pen Ridak Kipi Kidamtang Jakhong ni Phai Chris Kep Rakesh Kumar Yadav pen Aron Ria Kam ke claim cheng ponlo Tongsekot West Karbi Anglong Assistant Commissioner pen Hamren Police Station along Lamhoi ki piateng Ritar Lipsi Rakesh Kumar Yadav Khironi ahem along Nep Ingnang ponlo Alang liphan Lamhoi ki piateng si under section 465/420 IPC पे bonlo Yadav pen alam the कहाँ से खैरनी चारनी क्यों लिया यहाँ में खाता वो दूसरा एक लड़का डुप्लीकेट कागज बनाया था सुमित कुमार भारद्वाज तो उसका एक दोस्त है राकेश कुमार यादव उसका राकेश कुमार यादव का सर्टिफिकेट का जेरॉक्स हमारा मोबाइल में था पर वो उसी सर हमको पकड़ के लेकर आया तो सस्पेक्ट में बोले उसका कागज क्यों बनाया गया हम नहीं बनाया है वो ये सब सिविल बनाया डुप्लीकेट कागज वो सब बनाया सुमित कुमार भारद्वाज उसका दोस्त है राकेश कुमार यादव का कहाँ से आदमी कहाँ से आदमी वो चेहरा पता राम ठाकुर का है लेकिन वो लोग ओरिजिनल वहाँ का है यूपी का है यूपी हाँ सिर कहाँ से बनाया वो खेत में हमको मालूम नहीं बोल रहा था वहाँ में बनाया था वो कंप्यूटर दुकान में बनाया था Alang ni long ka chiraba tumapan anta kinep edji aphan Hamren Police Station osi chira chingti pen lamthe pachini News Desk report Karbi Anglong live Nilip MAC constituency ka parlo angkang Borjan wo phongrong pi arong arat ke non puanta misen ka cheleng atwar ka cheleng longji kalisi hidi sok ke eji aphan ke pathu anghana thaksi helat nang bomlang Pinpur me kedamtang MAC kilik kapache thanga hutke MAC pabitra rong pi aphan pahainon haidet pen aphilote kicheng ke ladaksi towar nang semar paprang popusi MLA Dr Mumin pen radaphan lamchak pidekang bonta piniar nian tabang so towar along inghansi nang semar chot pusi rat pen ningje pon Local MAC Pabitra Rongpi Kelang Kapang Kriya Joksi Lapuson Keman Nang Koklo Towar Lake Kake Ta Mesen Nangji Athe Towar Mesen Ave Pulo Tangte Chojor Cholang Pen Chenglok Kisu Kyune Lapen Kapre Katura Chetong Nang Kok Ta Thek Pusi Hadak Ke Doara Datum Ningri Rinti Lasi Mesen Atowar Nang Slam Pipe Pulote Non Nang Keli Jikili Ke Wot Epak Echet Puta Pipe Pusi Halabang So Arong Aradatum Pen Student and Youth Council Along Nang Chethandun Rinti Pusi SYC Chunbang Rup Singh Phang Chopen Karbi Anglong live apherangki Anante Rangpen Birta Nang Pali Non malom so phan Birta Ington pon isina बड़े वो कपल कितना कूल है ना अबे जो खाने के नहीं लाइक्स के भूखे होते हैं वो कूल नहीं फूल होते हैं ओह कूल तो वो टोपी वाला है छोटे ये सिर्फ खाने का भूखा है ओह पर हम किसके पास जा रहे हैं ठंड रख छोटे जाएंगे तो टोपी वाले के पास ही तो इतना क्लियर कैसे है यार क्योंकि स्प्राइट क्लियर है
dihina mopi puthot birta jupon thu iksina aning kanwang lang kanglum pen ke jogdon de kajiranga ahawar adungarai malom pini Karbi Anglong mukul kumar saikia kahumridam lang kanglum asan chom mate Karbi Anglong along riana thukedo diopani lang kanglum adim along pini Karbi Anglong DC mukul kumar saikia pen Karbi lo charlia song KSA tum humridam si kiduk kisung kip huarara tum abirta endam lang kanglum mahut kisung lapen ason kan hok aputhak KSA amai phut thansing terang pen Rahul terang atum Deputy Commissioner aphan Pinpur Alok Pajer News Desk Report Karbi Anglong Live Karbi Film Society Maipu TV Serial Doordarshan New Delhi Krithom episode along saya mo long dunsi jakhong ni phai krihini arni pen mohor kene pangcheng pontang lupu pherang kya mai long kapangdak Lasso TV serial Doordarshan along Arjan Kaslam Ponalam National Language Hindi Pensi Folk Story Land Hanging Sthan Adha Ghonta Pen Ansi Selam Ponpo Lasso Doordarshan along Krithom episode Krithom an pathik ponsi Karbi Boro Kuki Garu Chumang Pendanglok Kaprek akhai su atumdo Lasso TV serial along Methang Karbi Chiparjan atum aphan ansusi aning kaparung ponthuji aphansi ang tan pen ke inut aphanta pon pesi Karbi Anglong ar lukido prong artist aphansi Varsai pi ponlo Abarim MP Biren Singh ingti lapenon kedo bom MP Horen Singh be aphantami Dipulong kedo TV center tami production center pamansi Methang Karbi alam ekipen isi phurkimo alam Arjan Kaslam pon longji aphan MP tumpen chingki chethan bomlo lapenon ladak methanga dimlong kedo TV center production center pacheman unlote Karbi Anglong artist atum tame methanga keng kacharjap jiaphan ajak kong chelong pon popusi Karbi Film Society mai phudaniram tisopen Karbi Anglong live pherang ke athengnu nang pachini don Difuben camera person Roson Hansepen Digondo Teron Karbi Anglong live Pini prime time aberta bangke lapan sekang toniklo domithak me kardom